kad bije Strasbourškog suda, svaki koji se nije pokajao, pisat će njegove ljudima, sve njegove stići da bidje na dan na sve, sudu da bidje, piše sve što se nisu kajali, nisu postali hulni, psovali, razumiješ ti, stići bidje da dan na sudu da bidje. A pravići da slijeć kao sud i uvijek u raj, a oni uvijek će oganji pako. Najveće gdje puši doma, najveće. Bježe na dić. Imađeš oca i majku, otac bio pobolji, majka bila, ali otac umre i ode u raj, a majka se vedene u lani životu. Hulven svojom prodavao dušu za pare, zamisli, sin njoj plakaše, dođe vrijeme umre, a on kaže, odu u Jerusalim, gdje se nalazi otac moj, a gdje je majka? Idi u skit. Tu je skit. Bježe i mađeše 10.000 monaka i dođe kod najprostijega, kaže, sada moj blagoslovi, šta mi veliš, zove car Antonija, veliki, kaže, učenik, šta mi dali, kaže, monak, samo blagoslovi po meni, blagoslovi daje tri poslušanje, kaže, ako ideš, šta ćeš Antonija, ako ne ideš, šta ćeš Antonija, a on ga kaže, oče blagoslovi, najveći duhun, on ga blagoslovi. Tije noći vizija velika odbudu u nebesu, plakaše Antonija pa se vrati, pa skupi uči, pa i govraše o paklu, o raju, o dušama na nebesima, o crnečama, monastirima, plakaku svi, i radovaku se. Nije bio pismen, a svako monaka znao kako se zvao, Antonije Velik. Jeo šepkinje, tenine, koprive, zelje, Dimitrij, papa svako, hrane se poslom hranio, nisu jeli meso, ni sira, ni samo posla hrana. I Antonije ima posio, jedan zavod dijelio. Puše, je, pije, ode da služi dva gospodara, a Gospod reče, ne može dva gospodara, ne dva puta, i ne može da laže. Nadajte laže koji laže Boga, pa vara ga džabu da puši, da je, da pije, hoće dva. Ne može dva, samo jednog gospodara. Jednog. Koliko me služi, načeo platu dao. Piće Makarije, Gospoda, od čega se najviše plašite? A đavo kaže, najviše plašimo od njih koji će kršte u crkvu, primaju pečat,
zapečati se duša njihova, od nje še onda prima Arhangela Mihajlo i sila velika čuvanja da da priđemo, a drugo je koji poslije pa se Bogomolom jedu tijelo Hristovo, ne možemo da priđemo Arhangel Mihajlo sila tela čisti i njih nema uveće, od njih se najviše plaša. Naš Arhangel je čuva, a rat je na vazduhu između dvije sile, rat između demona, nije prestaje ni sekund ratio se. Jedan duhovnik bješe majstor vašeg učitelja, kaže, kako kaže, kako kaže onaj učaša ga đavo kaže laže, on ga, šta ti go, jeli da se laže? I reče, ko hoće da služi dva slobodara, ne može da ima jednoga kome koji služi način da mu sudi. I gleda se rat između angela i nebeske, bojeske, reče, kad je rat pobjedena, 20 poglavara šalje da kuša narod, da kvoste, da kuva, da puši, sve, razumiješ, da sije sve zlo. A kaže, okreni se na istok, vide Arhangel Mihajlo, legione, materima, vodit će borba svako sekundom, bori se oko nas, oko pokajnika i nepokajnika, teška se borba vodi, ne prestaje borba, ni sekund. Znate li vi sad koliko se angele kaga tu kod nas? Puno! Kad bi vidio ne bi mogao da živi. Puno ima sad! Slikanje! Sve se nosi pred Gospodom, sve što slikani smo, tu ćemo poslati nam da svi ovako kiđe sad. Isto. Ali ako će pokajnići dio bor, a ne pokajnići dole. Ema.